Wallahi azza wa jalla kobutana pralalem po Kur'ani naredinja menge teova pravedna. Kobutana karakanu Kur'ani saro Allahi naredinja menge pravda. Pa ekta rodula Kur'anska ajetija kao kero Allahi inna Allaha ya'muru bil adl. Čači paso Allahi tu meni naredini te oven pravedna. Hema kergamin yo Allahi azza wa jalla ki suratul Nisa kopindo oftoto ayeti inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. O Allahi naredini o emanatija su se emaneti neka soro soka se nešto pripadini olenge odovatiranен kada isi neka soro šej soitano prisutno kitu mende borđi sin odova kolengere vlasniki aka se pripadinen odovatiranен o Allah agar naredinel a kada sudinena pravedno vakero Allahi sudinen kada sudinen pravedno, pa je pravda ili pa ova pravedno sudiba tano sastavno deo pravaljen tano manušeso rodini, o pravedno keriba lafio, pravedno govor, eme pravda tane sastavno deo ta rodini islami. Pa kada akala bučao dvini pe ta rodini, tano islam, ka primetina ka je o islami tano krnjavo, eme savko islami našti del nisave plodija, kada je pravda ulavdjola ta rodini, ka primetina ka je rodini tano krnjavo, hemodova dini na nete delamen plodija, kola nadikaje na primetinaja više pa u neberša. Niso se aver nadikaja hem na primetina o plodija, o rezultati kod dini islami, pa kozom god, nažalost, sijam pa u neberša ustrajna, em poputer koji badeti, ama nažalost to plodija emo rezultatija nadika. A od vana desini pe niso se aver, osim se vepi kaj našal dil je pravda, kaj ulam zulumčarija, kaj ulam nepravedna eki prema vojaver, kaj eke kengoro hakko haja, hem kodova napazina. Hem pazinen kovakte pejgambere sor alihi selam, desini pe ek slučaj, avela ek manušni, hem nešto čorđa. Ali manušni, hem nešto lela, sunane o lake od vana pripadini. Pa avela Usame ibn Zaid, o manglo čavo kataru manglo. A ov hine posebno deređaj nene ko Resuli alihi salatu wasalam. Avela kana Usame ibn Zaid, palo su akaja manušni lela nešto sunane o lakoro, čorđa. A vela kana Usame ibn Zaid hemangela o lake te lelte pandelpe, lake te garantuini. Pa irane se o pejgamberem ka vakerle se o Zaid penela, zarem ka pandetut te na izvršini pe jekatare Allah esere kazne, penela o Allahi, kad bi Fatima e čaj Muhammed desil, nešto čorel, penela o Allahi me bila korovas činav. Znači, kad bi je čaje Muhammed esiri, čorel me bila korovas tečinav, a garva kergale se o pejgamberi alihi selam. Pa na prihvatija o Resuli taro Zaid, od vas ovog mandate garantuine kalama mušnjake so čorđa. Sebe piso se na manga. Sebe pe od ova zauzniba ili od ja garancija ezeidesi premalja kjama mušni so čorđajta niso. Na nepravda. Ova na nepravda. Te avem, te pandetu, te garantuine neka se kova čorđa, kova zulumi čerđa. A tu le se garancija tede. Su nažalost bud puti ko pa uno vreme desinipe. Pa nastavilo pejgamberi palo so bakedja kala lafija ezeide se o Zaid zarem tu i narod ova uamangijata čaveta rolensere kazne mati zvršinempe em palo so bakedjale se o Allahi kad bi Fatima e čaj Muhammed esiri nešto čorel me bila korovas činav em akerja o korenan gleder tu mende su uništija ništa aver nahine osim penla od ova
kad bi neko lendar nešto čorel, a ovine barvalo, taro barvale, tega ni bi olea čaven mukem, ne bi zadinen. A kad bi čorel neko, a lendar tamo čorolo do asolela, tega ni prolester bi izvršinen e kazna. Hvala do ovo uništija okolen Anglider tu mende so živije. Jer kad bi desini penesa od čoriba, neko nešto lela, so le se na pripadinela, a ovo do asolela, barvalo vela, tega ne olena zadinen. Ama kad bi desini pe pare, so neko nešto bi čorel, ama doa so čorđa, kva drum to vel čorolo, tega ni bi zadinenle, tega ni u prolesti izvršinen e kazna. Mu Pejgamberi alaihi selam halalen objasnija menge o tan tarokala kadije, tarokala sudije ko dini islam. Hem saralula ko hadisi ko abeležini u imam Tirmidhi, kaj va kjer Pejgamberi alaihi selam agihad. O kadije i tane trin vrste. O kadije so sudinen trin tane vrste. Anguni vrsta tano kadija sudija ko a sudini palo džandipa. Oltano ko dženeti va kjer Resul alaihi selam. Kadija ko a sudini palo džandipa. Oltano ko dženeti. Pa kamanem te pogrešini, ama o nijeti ili je žela resirihine, e pravda te anel kod han, optano kod dženeti. Kaj tanjam guni vrsta taro sudije ili pa kadije. Duito vrsta tamo kadija koja džanela e istina, očačipa, ama sudini suprotno taro do. Emo lesu ovaj Pejgamberi va kjer ga optano anijadu. Manuš koja džanela očačipe e istina, ama na sudini pravedno nego suprotno taro do. Hem ne se va kjer jo Pejgamberi optano anijadu. Hem trito kadija, trito vrsta taro sudije, tano manuš koja nađanela očačipa, nađanela e istina, nanere džandipa, hem optano isto anijag. Hem optano isto anijag. So se nahine pravedna, kada sudije neka se. Naime pravedno, okvangluno so pumjamli kaj kolki jak, manuš koja džaja e istina, a suprotno tavalova presudija, angja odluka, ovna je nepravedno, nama gledate sudini pali pravda, a okolo duito so nađaja e istina, pa ovna ni nele pravo toga ni te sudini, nika se presuda te anel. Sad šajo manuš koja nađajela, so je nešto čačipa, te sudini taro doma. Mesela klapa u ne duj kategorije, u Pejgamberi negdje kerga, ola duj tane anijak. Emo Allah azza wa jelle halanen, čelamen ti obaveza, delamen obaveza te ova pravedna, pa čakem premalo manuša kas namanga, ili manuša premalo kola tepena na neamen ne samo posebno odnos ljenca. Pa ovakiro Allah u Kur'ani, hema e mržnja, koja tu meno setinena premalo nesave manuša, te čivel tu men nepravedna premalo lende te oven. Pravedna oven, se oduvaj tu men ge najpaše ko takvalu ko te amen. To je bogobojazna te oven. Ema kjer jo Pejgamberi alaihi selam ko hadisi ko abeležim ima muslim, ko sudnjo dive manuša kola hine pravedna ki dunja, kao ven ko mimberija, ko posebne deređe taro nuri, taro svetlo, tari desno strana e Allahe siri. Okola su kao ven pravedna, kada ka sudinen, ne savi odluka kanen. Okola su kao ven pravedna, maškar ki piri porodica ki familija, hem okola su kao ven pravedna, premalo manuša, so i tane tepena pali lende. Ja neka se patroni, si tut manuša ki firma, predvodinea manušen, od ova tri vrste kategorije manuša, manuša kol pravedno ki dunja, sarkadija, sudija, su kanel odluke, presude, kao vel pravedno, manuša kol pravedno maškar ki familija, ki porodica, manuša vodini grupa, kupa manušen, predvodini, ovdje postavimo te sad, patroni, šefin, predsjedniko, nebitno, hlatrin kategorije manuša, te i nepravedna, i dunja, ko sunjo direke da kanu ko Allah azza wa jelle, tari nesiri desno strana,
kao veliko posebna mimberija deređe taro nuri, taro svetlo. Vesu Allahi mu pegamberi postakni amen, halalen postakni amen, da nam je motivacija ki dunja pravedna te ova. Pa Allah je molinate kelam taro kulama mušaka sa je ovzaleno poprotan kao ovo. Isto je gara ulamni ko hadisi, verodostojno hadisi predata u sa salam kad pegamberi alihi salama kad ja o manuška kerel buti amelija delija šukar eftavar dežbeš. Manuš ki dunja ka živini em ka čerel amelija delija lače šuže eftavar dežbeš. Ama mlako kraja kad piro životo ka pišinjek oporuka vasijeti ka čaviko emaneti oporuka emaneti ano kova kao vel nepravedno pa kao velle se premalo dva emaneti premalo dja oporuka supisija zapečatime lesere amelija delija se najšukar amelija delija buča ta ne manušesere okola kova ovčerelen palune hemo manuška upralalen vazdimo sar puno peygamberi aleyhi selam yub'athu kullu abdin ala ma mate alej svakojek robo, svakojek insani, svakojek manuš kao vel vazdimo ko sudnjo dive ko okova ko soste mulo pa kao vele sere amelija delija zapečatime najgore amelija deloja zulumeja, nepravdaja hemo dolea puna kako avijak eftavar dežbeš šukar bučaka čerel aman ladite merel oporuka ka čavi, ka pisini vasijeti, emaneti ama ako od ovaj emaneti piro nepravedno kao vel so često desini penedi heme dunja kana kjel pa od ovako vel sebe pi u insanite zaradinje jag o Allahi ta od dva mente durjani pa nastavimo resuli a primo dujto manuš ka čerel eftavar dežbeš djunahija haramija ama ako kraja kataro piro životu ka pisini pravedno oporuka vasijeti emaneti kačavi pa od ovaka ovelle se ka zapečatinile se amelija delija je katare najšukar buča najšukar ameli delo pravda ama ovako sebe pi o insanite ko dženeti subhanallah komore kava budte simpamene amen, mučinamen, mudaramen, kerindoj šukar amelija delija no međutim angalika na kaje dunja džarato rabare zulumčarija ko najpašutne kasaja živina koje vladija ki hanuma poveđana je vladente ulava pa neka spobute vas date manga neka se pobute da neka ste durjara a neka spahiš jačenca matetika so često desini pe slučaj kada je tamo učija mende u pitanje a men si jam nažalost zaostala, sar so si ne zaostalo Arapija, Anglavi pravilo Islame. A men abdija gyar ponašinamen, maškaro premalo, ama reći ja, Allah je tu putinamen, Allah je odini na penđara sa balani. Često je bila čelošna lafija, čelamen teva kerake da Allah u redu, da je kako nešto tu ladola, mendar so hemlake pripadini, džana teva čera ojta niko tuđu čera. En prenosini pe kao Allahi, šune šukaraka. O Allah ka pomožini e pravedno puv, tamano dja puv mate ove muslimansko. Amo Allahi ka pomožini od ja puv, koja je tani pravedno, pa makar oj mate ove muslimansko. A na ne te pomožini, nepravedno puv, pa makar oj to ove muslimansko. Ova više dikao pa u no vreme sar Allah ne sar dela bereketi ko puvija očafirska a džaneli so se Wallahi ta navdije po pravedna amenda po bari pravda amenda sine ona mangira tu ako tele primetim je ono manuš palo na njavko zomase kjer jani se buti a čilo ke borđi džiko pa ono centika irinovke ala čerman de buti Ала манде чер бути дисар канаке. Муксо хато, ка уцинату масе конца, наете дату ти плата, ем по краја ка чина лафта.
Allah tu putina, ana dina pom. Na penjarale sarvalan. Ne se alia prinosini po Allah ka pomožinje pov, koje je tani pravedno, makar u muslimansko. Ama na ne te pomožinje k pov, koje je tani nepravedno, Allah te ke lape zulumi, a makar oj te ovel muslimansko. Emo Allahi, pralajen, najte di kel lika se oko amen, sarđanat izrazi namen, talonaya, ako šajgat izrazi namen, kada kerala pe lafi tani pravda. Se pravda tani buti koja je sila veza avere manušemca. Hem dokodula vera manuša, men pominjama kava. O Allah, o te maškaral na kuvela. O Allahi, tuđo hako na oprostinema. A ne slučaj kad ja lafi prema Allahi, kad ja zulumi prema Allahi, pelam pišmani, rodingan oprost, kad ja teuba. Pa je to nešto ja velim. Pa je to možda tutemo Allah. Ama kerea zulumi, nepravda, neka se taro insanja, taro lesere robija, tega ne Allahi na oprostini tu ke doko dvama nušno oprostini. O Allah, ki leste naštjala ke oprost, doko filanika se nepravda kergan, halali odova tu ke na kero. Veli su pejgamber alaihi salam, dela me nasihatijem penela, ke da sudinena pravedno sudine, a ke da lafi keren šukar, lačo, nešto hajresto muhabeti. To jest, kad ka sudine malo nepravedno, a kad neka se zulumi, a neka se te ane hajri. A kada kera lafi, emo te da pazi. A neka se ti reći vjate dukavete poredine, zulumi nepravda, neka se te čeri. Već se prala musliman, trudim tut te na ove premalonika ste nepravedno. Se nepravda je tano, o zulumi tano je tamina, ko sudnjo dive. E nepravda kao vol se bepi, ko sudnjo dive te lelpe tutar but tire šukar amelija delije. Amen pominjamo do. Je taro buča, sokolo se bepi o manuš, te na araki pire šukar amelija delija glal ko Allah ket kavel, a šej kavel glal ko Allah dobor buč šukar bučencar but bare, saro bregija sojitane, ma mo Allah ka pretvoriljen ko pravim ki prašinu. Ili pa ki aver slučka, tar Allah tire amelija delija soj but bare sar bregija, Wallahi hari po hari kalel, tar šukar tire buča, em kad šivel ki vaga ko kantari, manuše se ka se nepravda ki dunja kerjan. Ama gyar soro hako kajane, a gyar tore se ka platine, amen pominjam ka aver valuta ko sudnjo divena ne, osim tire šukar bučenca, e manušen ti isplatine. Allah buško šukar buča, bucigate kađa, verujne. Ama manušako ven sigurno panako redo su kađi kirem pero hako. Ki dunja živjan pinda šoarli verši. Manušaj ta neka se nepravda kerjan. Allah pero hako karodem. Ako više na etu te platine, o šukar buča gele, te ganjo dola pana soko redo ađi keren. Kale upelenda, katar lengere haramija. Hem duke ki tiri vaga kad švilka. Allah malanike. Janem kurkuri saga haramija isitu subhanallah. Pa na tu džavarente tovarime, da se prava musliman, trudim tu ki dunja dok živineja, pravedno te ove prema losar jende. Hem trudim tu pravedno te ove da ko ti roker, ki ti familija, ki ti porodica. Pa tek onda vrijal, ko džemati, ki zajednica, ki ulica, maker neka se nepravda. Maker nika se nepravda i ta ni tamina zulumi ko sunjo dive. Kavem pešmani ka perama tega nikasno kao. Allah molina, amen te kerel, iskrena te ova, o zulumi amen da te durjarel, zadovoljno amen car te ovel, amare haramja te oprostinel, amare delja kabuli te kerel. Allah molina te oprostine amenjem amare roditeljeni, ka se roditelja i dunja na klelinga Allah i šužo tanko u dženeti te del. Allah molina te mukel po rahmeti, bereketi, magi, pasloga, razija u pravamende. Allah azza wa jalla molina je bokarente pamarel, trušalente čalarel, enasfalente sastjarel, evladijate delo kolen sonane. Allah azza wa jalla molina mari duša matelel sa, džikote, zadovoljno mencar na nete ovel.
a keď odredino da kiko taramaru i dželi ka velo leka morinate lučarja minge palu nelafijate vačera ašhedu an la ilaha illa Allah wa ašhedu anna Muhammadan abduhu wa rasul wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimu as-salam.